Ia ua mai tātou whasalonga e lau whionga le minsta o aonga, a pia fo tātou universite, ia mai tātou SQA, lau whionga ona po Seuula Ioane. A whai o te tautala inga ngana tangata ma angelu. Ai le eiso ua lofa. O au lava o le su me palo tangitangi. O se apa me mea tālili. A whai o ia te au le whaatua tua e lia iai maunga ma lafo atu li sam. Ai le eiso ua lofa. E lea o ngā lava lea. Pe o foi nā tu foi lau tino. E susunuina e sui ai se tasi. Ai le eiso ua lofa. Ua lea o ngā lava lea. E ono sa ai lea lofa. E fifi le mu lea lofa. E le whai taitang o fie lea lofa. E lautua lea lofa. I mea uma. Lau e fionga al fonga al fono. O te tula i atu ma le minga o tele ma le whaalo alo. E soli tui na ai lau e fionga i le fonga al fono. Ai maisel nei fono tanga ma malu lau pale mene lona sifulu ma le fitu. E whapena foi ona o whatalo whatu le fiol ta mai tai pale mia. Ma lana au fono al fono whawai. O te fia whatalo foi le fiol le fionga le whamasino sili. Le perestene o le whamasinonga. A lii ma ta mai tai o le whamasinonga. O te tūla i malo whaalo al tele whaia ia umasui o le matanga luenga o a onga, maanga nu. O le ngata i lea o le tātou universitea o ao Samoa, papa i ngala ngala. Ai al whaafonga tāpua i mai atu spasi ma whailonga tau aloa a Samoa. Ia, tainane fo i tāpua i mai le ming stalang lango le tō whaia anga siata. O lo tūlai a lea o lo tū malo. Alataua Sisifo. Il pa ia o tō whāsuafa. Ai maise la inga Samoa le oi. Tapa au ma a inga. Le nofo whaalupenga. Le fiole usoli i malatou tama su Seuula i o luputea. Le alo lilo mai awa mtu whainga. Toto uli o le tū malo. Lo lua nofo lua ta titi matua e au whae. Tō whāwhora sā o le whonga o pāpā moe mausu. Tapo e maia o statou sāo i upu whai o mālo. Ai lei whai as whamatalanga lau a whionga le whonga tai. Te i oawhea ne a e whai se whaaftai e matanga luenga. I le tautua matawela le atu nuu. I le matanga luenga o a onga. Ta alonga manga nuu. I le tausanga ante anei. E ui lava o lewa on tātou vala ma le koviti ma whaamai. Ai le tū la fo ina i lava la autou tautua. Ai lango ai le tū pāua o a onga. I le pa ia i le au whainga luenga tutofia le atua. Ia te autou mātua. Komiti o a onga. So se atasi na ngalue. Ai maise lava. Fono whaavai o i tū mālo. Taito o tasi, sāanga le lei, whawhaingo fi ei, ngā yoinga, ale matanga luenga wa onga. E le i tele se a whea o le matanga luenga wa onga, i le talawa o popo le tupen nei tau sanga. Pei tai wāmana ia, fina ngalo, ma manatu sa folasia le mota fono nei, e mati ai se langona ma se whaasoa, mo le matanga luenga, ai a fulu nei fonatanga malu. E amata mai lava le matamatangi, se pa ia le ngoto le la, ua o fia Samoa, i a o tau whautuanga. Whaftai mo le amana i o le matanga luenga wa onga. O le manu lau ti a le matanga luenga wa onga. Ia momoli le a o onga ang noa. Ia whaatamao ainga ina ai alo ma whanau le tunuu. Ina ia sauwhanga ini ngā luenga le lei, e tautu ai ia lava, lona a inga, lona nuu,
lana e kalesia, le atunu'u, ma le malo. O lona winga, e le ese le mana onga o le matamatanga, ese le mana onga o faleata. E le ese whaasale le anga, ese le Alataua i Sisifo. Tātou te au fia uma le langona le tasi, ia popoto, ma whaata mao inga ina alo mo whanau o le tātou atunu. A wao lato lumana i manu. Ia lau e fionga le whonga whetalai. O le manu lau tili nā le matanga aluenga. O le vaai lau tele nā le matanga aluenga. Pei tai lau e fionga. E leo mawai e se lava lu i tau o loo whea ngai ma le matanga aluenga le teiminei. O le lui tau mua lawa, e whai asi onga onga. O le uti o le whaasoa o whai a onga. O le ngata o Upolu, Hawaii, Samoa, Pasifika, Oceania, le lalolangi atoa. O le mata upu numero mua lea i le itu tau a onga. Lua, o le lui tau, o le laititi o tamaiti a onga. Ua le mawhai ei o na whaata a vale se a onga, i to tonu o se a fio anga po se nu. I whainga wha vai a ia, wha le matanga luenga. E ta tauna 5 tamaiti anga i lunga, o na ngā ioi leo le a onga. Tolu, ua o vātu leo whai o tamaiti, e ta tauna o onga i se a onga. Tasi le nā lu i tau tele. O le tele o a onga tātou le tala whātai Apia. O ova ma le fitu se lau le nungu mela whaatulanga ina. O atua i le valu se lau, iwa se lau, e oa i le awhe mon tupu. O lui nā o loo whea ngai nei malamatanga aluenga. Au e whionga le whonga whetalai. E fau le o mai al whaatis kon rosi, i to tonu o le tātou atunu. E mānaia, e matanga o fie le vaai. E whai ngō fie, a le whaarwe lawe. E fau i o tātou tangata. Tasil nā lu. O le silu i tau. E la i titi i lea o whai o tamaiti. E fia o e enroll. I le FOE. E whai ei la tau ma whai a onga. O le tele o lu i tau o lo whea ngai. Ma le matanga luenga le teminei. Lau e whionga le whonga whetalai. O nā lu i tau. E le o nofo ai le matanga luenga. O loo matuata pena au ili le matanga luenga. I tū ese e mawhai o na tali atu ai e ui o le tele o nei whaafita auli o whaafita auli e se asia o na au sia so na tali. Whaafita auli mua le uti o whai aonga. O ta pena le matanga luenga. E ao ina pe ko leni whai aonga lei le teiminei. Ina ia mawhai le whai aonga e tōtasi. O na tau ave ni wasenga se lua. O le tolu fo. O le awala maasana. Mai toi titi o le au whainga numera pasene lau tele o tatawa aonga i Samoa. O le awala na le whaonga. E le ngata i lea. Ua tapena ina fo i whai aonga. Ina ia iaini meto Tiafau. E ki liva i mata upu. Ina ia oo ma au sia le tūlanga. E pei ona iaila lato manu lau ti. E iei whainga whaawai e pei ona taati ai ma a whea. Pei whai ona whai atu teimu sola. Ua whaisi lewa o whai whetuna inga ma whonotanga luenga. Ma whio anga ia wailoa ma urutongia. Sa i ulawan wala au le a whio anga o mai e wheloa inga matanga luenga. Ia mamatou whaasoa fo i ma komiti o a onga. Sa whailoa tu e matanga luenga ngā whainga whaawai. Ai whailoa mai fo e nei tau ina o la tau mana onga. Na i ul matou wheloa inga ma nei tau ina ia, tu lou. Whai atu iai. O e sa ili umai fuata mai te o tau nu. La ea o onga i Upolu, la ea o onga i Apia. Po whea lava nisi mea, o e tau anau e o mai a o onga i wha te lea ele numela. I ona alu e lo leo tatau a onga.
e lau e fionga le whangwhetalai. E tā kirisi masi o tau sanga le te ene. E le ito e o mai nei to i. O te iloa, ai ana le paula o ta mai te olo i eitu tono le a fioa. E tu ua nei a onga luas fulu tolu. E tolu se fulu le lola a ulu tongia. O luna winga. O le mo whaina au sia i whainga wha awae. O na toe whaata moe le a onga lea. Pei ta isa e fo i se si vaenga sa so sone tu e i el komiti ma le tanga luenga. Ai ape ama whaina tu whaatasi. Awa atu whaatasi a onga la iti e lue mawal se lau tolu se fulu ta maiti. A se lau tolu se fulu ta maiti wa mawal wha whai a onga. Luna winga. Wa ma whaina ta i lua wa senga. Ale whai a onga e tō tasi. Tasi ilna awala o loo whaanga ioi pēr le matanga luenga peita. E leo ia mātou se mālo si tele tu lei eile pe awala lea. Se i wanga nā, ua malilie, mautanga, le whautautanga, mai tō whai, ia li ma mafio anga o loo iaia whai na whapea. Lau whionga le whangwhitalai. Mo sea wano. Ia mania lau whionga le minsta se i tuatula manoa e whionga sui malu me whai kalatino me tas. Nea ngau le sa fia i lau la unga i vai asorente atu ni tūranga rewa sauno tonu e are whionga i minsta. Nea ngau le fo e maua tūlang sauno anga le whapea sauno a pea se longa o wātu ma le 5 ta maiti whatu a mwhai leo na whatu se a ongfou. Mōr si la fia e rau whionga. Pea no tarano atu. E wai, e se a ia si o manga o i tūmaro. Pea no tarano atu foi. O i tūmaro ia tu tauranga. Pea o i lewa pe o wa panua mai uma iei ia ainga i tua ma savai. Lalanga ole tutumo o aonga ia. Ia e lo tūmaro. Nga le lua primary school malo la ia se vana ia aonga ia tumo oti. E pea no whea toa aonga nga ele nga whatia isi mātua ia pili. O e sau noe na o watu le 5 ta maiti a aonga ta maiti whatoa mwhaina whatu se aonga fau. A leo whea to. O aonga ia e lua. E o wata i 2 ta maiti vasenga. Pe o le waratono na le sa o tanoa koe. Fia Moses ia aonga fau whaku i lo kumaro. Wa aonga e lua i tono i le pea ma i vai moso. O o mai uma i tamaki ukai oi. I le kulai oi. Ko ngai mako. Ia whaasolo koe ngā. Ia se wa ngai le aonga le i vai mea. Ia o le aonga ngā o le ngā solo mai ka maki ukai i whaasolo ki i mua singa monga mai singa ui e kau laka ifu. Ia peo sa ukoe wha mga kua ngai la o whionga langa. Le wai sa nuad vaenga le ai. Ngai whawhitalai. Tanoa tuait. Mal whaaloalo i la o whionga. Ia, mul whasawina lau whionga minsta se tula e mai le sui ali pata. Ioi whawhitai, whasaoina lava le taimi o saunoanga le minsta. E mumoli le ngang whawhitai te le minsta e tu sai fwoi ma le whamani nonga. Tu langa tu ngālo i eisi o mātou i tu malo. Leo whafonga le mota. Ia leo au mai maninoa. Tu langa o iei ia o ngā tu langa lua. E mai se lava se o nuu o utongia. O le soalau pulenga foi le sa mātou whaasoa i ma le whionga minsta. Mai se foi whaululunga o le matanga luenga. Si le fia ia o au sa wa o ngale ai vai loa ai tau le fale lua. Tu whaatasi mo utonia i le taimi lea se i tau ma le tasiva walu sifuru. O ngai mai lo le o ngai Apia ia. A o lo o whata ape loa ia ina ua tāpunia fo e le ofiso a onga. Ia wae e tutulu ia le whale a onga sai ai. A matu ia i primas ia e timuloa ia le matonga luenga leo le salu i whafo le vai. Le langa len kāpungi o i inga spiriki e loa ia nuu e lua whai al whale a onga nu. O le tūlanga le iai. O uma fo e mātou soa lau pule ma ta maali i fo i komiti o le mātou nui utongia. Ia ona lo ia yalo latu tal tonunga. E tamu fai pe latu ona ole fo ua ia facilities po o fale a onga mo utongia. Pe fo ona tatu fa soa sa tamu fai fa o nga utongia. E o mai ele ia 1 2 ia 4.
ai whaongar whale a ongai vai loa, e sa wairi e 5 li e 8, i an tau whaila ia lea, e lua vasenga whai a ongai to lua i utongia, tai lua vasenga, i 1 year 2, mani 3 year 4, al to lua lei vai loa, i whai atu la ua 5 6, i mani 7 8, i pio nei metotia ia sa a pio lo la tua te tununga, i tamu whai a tu mau pela o ngau tungia, sa tamu whai le tūlanga lea lena watu manino ile, i folsanga. O to tele foi e ia alum whanau utongia, e whai a onga foi, a whai a onga le sa musu, a whai atu o toto a whare whanau, e te la na oa ma ave ia, e oa mātua ma ave la tō whanau. E foi se whai a onga ia pia, ia e usu mama umai tu ua foi mitoe o atu. Pe o tūlanga ia ua, pe ua disadvantage a ia, na i o mātou tūlanga lua, o ngalo o ngā solo mātua i ngaluenga, ia e oa ma ave a la tō walong whanau, ia pe o se tūlanga, ia la ato e tamu whai atu foi, ia walenga whiloa i foi mulau o fionga, ia o le tūlanga ra sa tamu whai ai, o e tamu whai e toi ao ao mai, sa iei foi se taimi sa tamu whai whaatala noa, ie foi o le o lo o whai ngaluenga tamu whai aonga, o lo o ma ave o la tō walo, ia pe a umari whaatu tuanga, e nofo pea la tō walo i le aonga, al tatou nu, ia e o la tō e tamu whai a la tō ngaluenga, pe o se tūlanga lea whaafitai o lea ua e tā ua lae whaafonga mailo i tu malo. Ia o lea tamu whai se vai fafo, tātou e ngā lulua e whaatasi ma le fionga le minsta. Ia e me se foi o le fionga i le polisili o le tātou mtanga luenga, whaafitai mo lea tūlanga. Nganga whaaloalo, whaafitai. Whaafitai, tā noa le subimalo. Ia si tūlai mero fionga le minsta. Whaafitai lau fionga o whongwhetalai. Whaafitai tele lava mo le toe whamanatu mai le fionga le sui o alai pata. Mai o le anganga whaafitai fo ia te au. I lau mamoli ina mai ngā le mata upu lea. Ai whaulinga mai o lo mamoli mai e ia fo i ma le fo ia o le whaafita au. Whaafitai tele lau fionga. E tā ua tele le tātou fitu nai lea. Ua o le mea na le mawhaina maua le mata ngā luenga. A leo o angia mai lo fonga. Mai o le awala na sa tau mwhai fo i le mta ngā luenga. Tau mwhai ona manatu fo i le mta ngā luenga. E alofa fo i tau ti ngā o awhio anga manu. Na ta pena i whale a onga. Ia ona manatu le whapea nana whai. Ke tai o ia mea uma. E so hala upu lea ma whaatala noa. Ia atono lela tātou anga ia tula matanga o nei tau sanga. Ia tātou ngā lulu e whapea nana o whiong. Paftai le sui o whaleata. Ia o lele i o atu whaasolonga i a whaleata, ia leo e wawenga e. Ia o mela le lau tali wawe atu e lo, e sa o ia le fionga le. E tolu a o ngā malu i whaleata. O le pea, o vai moso, mal kolisi o whaleata. Ai toi titi ono pe fitu a o ngā mission schools, individuals, private, leito tonu a o whaleata. O lona winga. E sao le fina ngalo le sui le to tele o tamaiti. Mai lau fionga le whangwhetalai, il taimi nei, o lo ilunga o le lau a whono le matanga luenga a onga. Se isi a wala, e whaatua i se sia onga le lei, i se vaenga e le ngata o whaleata, ai lata isi a fio anga i tele no i uta o lato o tangata. E le ngata i leo, o lo tilo wha matanga luenga, le toi whaale leia o le a onga lea, leita whai ngata o St. Paul. Toi whaate le, ma toi wai tolu a onga nai ono alu i nā preschool, primary and college. O lona winga. A mātou tilo tanga luenga i le au whai o tangata le no nofo le vai mea lea sa sae o ale sa wha solo mai tai. E ova ma le tolu sifuru afe le au whai o tangata i nā lona winga. O le au whai fo i o lato ta maiti a onga. Ia, o se meo sifuru afe montu, o lona winga. E mo o mia fo i la se si a onga. Ai whaaftaila le fina ngalo le sui mai whaleata. O le mea nā le e anga i an tanga luenga. O le fo iai ele, ia pauane mea o le whaatulanga ma whaatatia se a onga le lei. E whaina o iai tamaiti to tele lei tū lea. E iai fo le naunauta inga. A iai nisi a onga te tele a tātou i tai mai tala whaatai. O nisi fo ia onga nā e ono fsosoani. E fo iai whaafita uli o lo iai nei. Ai whaafitai tele a mo le whaamanatu mai. O
O le tūlanga fo ilina pe o le whaafitau li le iei I le to telo ta maiti. Ai lai titi le aonga. O le whainga whaavaia ia mtanga luenga. Fitu se lau le au o ta maiti. E ta tauna onga se primary school. A tau tanga ilai ia onga ia tal whaatai. Mo ova o mamaletai. Fitu se lau pe ta. Ia ele mwhai fo ena na te ena e pule a onga ma ona ole manatu pei fo ona whailo mai a lei pata. O le telo o nai o tātou tangata e whainga luenga I nei Apia. E o mai ma mai o lātou alonga whānau e a o onga I nei. Ona o le mata upu whai mai lātou. Ua e whai atu I e whai, la me le tu oi tua. E whai mai lātou excuse. Se o le malu mātou whānau I mea lai ei. O lona winga. O se lui tau fo ele pule ngā li ma whai pule lātou. Ina ia tilo tilo totoa. Matanga ia ne le saunga le mu o alo ma whānau o se o tātou atunu. O le tātou whaateko no losi. Ia, e ia whona whai atu tasi lelu I tau. Toa a mata mai nei le COVID-19 suru iwa. Ona tātou a mata na ngā ioi tu tonu. Wa le ngata o pa nuu mai le tele o sosoani a tu nuu o taunas. E o mai ngai tu tonu o matanga luenga. E fōu ai whai a onga. O le tele a isi masini. E le I whaonga ina. E toi male le pea e le ona lai tau ko lengi ia whai a onga. Ina ia ma whaina lātou I loa whaonga. I loa ki ka pē. I loa whaonga. Male mana onga lava o tamaita e pale mia. Ia au le au onga o mea ia. I tamaiti a onga. Au ane ngata I whai a onga. Male au whai ngā luenga. A au se ilonga e au I tamaiti. Whato ai loa lea. Ia ua o kei tatou whaate konolosi. O le wifi. O le mtanga luenga a onga. O le consumer. O le au whaonga ina. A o le matanga luenga o le MSIT. O la tūlanga o le provider. Lona winga. O le matanga luenga a onga. Whaatatalia I le MSIT. E watu e whai connectivities. Ia moko ngeki ma whaola. Ia ona ngā lulu e loa lea. E le ilema tūtau sangante e nei lau whionga whawhatalai. Nā ngā lema I eile UNICEF. E mai sef so swani mo a onga. A lato o mai ai leo mo meu tablets. Ia. O le mea fu nasa I mai lato mana onga. Ave I tua ia onga. A I ave I ola. O le mea la lentu. E avatu. O iei sia onga I le ola I le wifi. Iei sia onga I le satellite. Fai mai loa leo Japani. So swani mai Japani. Le la matu whaatu pea tua. Le provider. E so swani e whaola mea na autou. O le mea na mafua ina oso I tonu le Vodafone. Le ape fo I ona whea nisi o tātou whontangal nei aso. O le teimi nei, o lo whaau au pea ona whaanga solo whaia onga koleni I tātou University o Samoa. Ina ia sanga whaoa pea, e le ngata I silapasi mam tā upua o ina. A o me to Tiafau, e tilo ai I le fau mai o awa onga e miso swing o le tau nei vai tau. Ia, o lo iei se pol kalame ale matanga luenga le temi nei, o tilo le le titi o tamaiti, e fia o a onga whawhai a onga. I temi nei, o whaatal no ina man pisasi, ma o io el pisasi, o le ato e whaile diploma of education, ina ia mwhaina ieina I tamaiti, e fsosoani, e fia o a onga ina ia to tele na I o tātou tangata, e fia ngā lulue, ile ngā luenga whawhai a onga. E le ona malaina le maota malu. O le tau sangante nei, tele nei whai a onga o mali liu, iai nei whai a onga ua fia vea ma whai au, iai whai a onga ua ofol la tau ola e o atu I whafo I atu no, e sa ili manui atu iai. Whesuia inga o ngā luenga, ia e o I tūna. O lea nā whea I sesifina ngalo whapea, e ta tauna I eisina wha fusi to tongi mo le, ia le tato whaalongolongo nei, ia o leo ta sahauni ia le. Vaenga fo ia ta pena fusi tongi o whengalu e ngal malo, a ele o I matangalu e se malosi, e whai hei lea mea, ia tato talo ia, ina ia whatau no ulea miti lei. O le whasolonga o mata upu mai tua ia onga nga I matangalu e. A whape tupu se mea onga I se a onga.
e mua soa lau pule le pule a onga. Mahana whai a onga. A wha pewa lato le maua se tali. Wala aul ko mitio la onga. Sau lato soa lau pule. A wha pewa lato le maua. Wala aul ta mase sia onga. E sau tutonu. A wha pewa le mawhaia. O mai lone matanga luenga. O le mata upu pe ona sau no ye vai singano tasi. Fa amalie atu. Ele i o mai se fa mau mau. E to tonu o tata matanga luenga. O le ala fo ele fa malulu atu. Ele no faina faia se tala ona ele o ye ni fa mau ni ngo ia mea. A le wo faia tu le awala le channel of communication. E ma faia ona so tai. Ia mo o mai mata upu tu nga. I to tonu o matanga luenga onga. O whionga ele, o whitalai. Malia lau whionga le minsta. Ia, se itulai mai sui sa fota no matas. Ta suele sui sa samsung o lau whionga. Ia, whawhtai tele ele, whionga le minsta ele, forsanga maramlama, malamanino, whawhtai tele a. E tono ale le saulanga ai, ia le tūlanga le o aonga. E mesa ia aonga le tūlanga lua. Le awa e tā ua ia o le internet le whapi runga o tātou aonga tūlanga lua. Ia leo wa matua e manino le lau sauno. Tele isi au ala ia tauna whaatino ia le o ina o alon whanau le aonga tūlanga lua. Lea e te tāua, ia, o isi a mea wa mai aua le anga ele i whaonga aina. Pe o lau lea te talo, ona o leo tātou iloa nei le satelite ia ilunga whanau. O te leo teime le anga aina. Wa o le maulea na o mai ia le tomailia. A le anga le tau e le ola. A telefoi mungala, e le ola fo. Ia whai o le whainga leo le tātou te whamoe tasi ai. Longa winga e te lea te metua ia lea o ina o tātou whanau. Ai whawhitai, lea o manino mai lau saunonga. Te le isi au lea o ina i tātou whanau. Ai o tātou whamoe tasi tātou internet. Ona e te leo te me le ia. Malenga whanau. No, tai. Ia, lau whionga le minsta. O whionga le, whangwhitalai. Ia, malia lau whionga le minsta. Se toa tula panoa is. Su malo vaisingana no matas. Whawhitai lau whionga ele asianga ngai. Whatau matatau fo e tu sole, saunoanga le, whionga le minsta. Ai o le tu atu ona e musu fo ele nei, sui whaipule e momoli mai lumo le pale mene, ni mea ele aini whamauninga. O le masalo o lae whaafonga mai le tamaitai pule o le aonga le Awala Primary School. Sa tupu oina o uo ai sa vai na ua longo mai au ele sui foi o le blue wave le taimi le sa fatino ai le poloketi le ona sa longo el pule a onga le sui le o le blue wave ale taimi la le wa nga ia tu tonu ia service providers ia le Vodafone ma le Tiafau o ina lola le na tupu ai le fafita uri le o le saunoanga le tamai tai pule a onga o le saunoanga foi le ale sui o le blue wave o le ua tau nuu le lipoti i le fionga i le minsta wa o ngai fito i tonu ia i le vaenga lea o le nganga fo i lea o no le saunoanga fo i le fionga i le a fionga i le minsta ia i le ni mea i le whaamauni o te moli mau atu e lea i o te le mo moli a mai lumo le pale mene le nei ia ni mea i le ini whaamauni pe o se tau whaamalama lea ia mawhai o no sa ungiata pena mai vaenga ia ia matu ina atu ma fai foi so o mo fon tal no mal pule o le MCL MCT ia la foto ina atu ia fa mau le fesota inga ina ia ma fai ona fa ma mia ia ono le tulanga foi le la fa ina ia o le fa na wa pe sta so ni atu le nda pule lo fiong fo talai Halo, salo lewa sa no manino le whionga le minsta ia masalo tulanga na ia tau te pena mai. Ia langa leo sa no menino le whionga minsta ele i o atu. Ia leo ala fotu lo whionga sumaru. Whionga whangtalai. I whasau ina taimia le whionga le minsta. E te le i sa no le minsta wa. O le ia i le wha maunga i. Le iwa ono wha le i launga sulamana ia. Ia. Katala no ai le
Le ke le o sai mai se fa tu tala no fo le ta tu mo tino. Lo fionga mistawa o sa ye se mana tu su mat. Lo fionga mistawa o pere. Na u fionga fong fetalai. O te o lopo fele tu manu le tau so soane mai ele su man. Le te o fa tu na sau. Ai sau isa na ia. Ale la fionga su manu. Se se be pa u lunga le fo. Mana tu tele tatu taimi. Ai o vai atu i to fionga. Ele ai la fionga fong te lai o le tau li maina la unga sa ta u ai le tu lau le iwa ona fa ila so mua le sau tau tala ile internet le ono o company na fa matu e fa ile tu langa le na ye lo pesa tal no anga o mistao so ta ingale la o tu ai le langa o le fa yo onga ele ai le wa fa ma wina ele ai se yo tu la mistao so ta inga ya na fsiri le la o fionga so mat tu la me lo fionga mistao Ma no faftai lava lo fionga por tau reino tato fontanga man ele mana tfata wa fo il finanga lo vai maunga e tele fo iso na ia sao ta u ele matanga lu nga onga ia ai la tati atu ia le fionga min staff so ta ina ia sao no ia tu peta ona ole lava te i me tau so ta ina ia o le si au wala fo le u tau mo faile matanga lu nga onga e fo ia ile tu ititia tele o fa ia onga o le whaangaina o le tatou internet, e whai ia onga. E whaina whai atu le sona i a onga o mai peia fo on sau noa nei mauta malu. I au wala ma whainga whaonga ai i le internet. Ai le mwhai lava fo i ona ave se ai le nganga lea. Ia o le whaamamaina o tatou internet. Pe fo ona sau noa le fionga le sui mai veisingano. Ia sa o le lava pe o le mea nā le au ngatai e tau whaise whaamatalanga ona sa ili lawa ia ele ia o mai se fa mongo ia vai nga uma ana o mai o le vanga ia le tali o le vanga mau al tali o le atunga lunga ia ile fa vai mina o mal covid o ina le na amata mai lo ona tau failo e o ina i fa ia o ina ia fa masane fa ngale ia tatu fa teknolosi le o terminei o tele na i so soani mai tatu pa anga mai fafu ia o le nganga maualunga ia o ina le lei mo mua whai a onga. Ina i mawhauna la tau kiliwa ina mata upu. E whaonga ai ia le poto wha nei ona pō. Ia, ona manatu lea, lau a whionga le whongwhetalai. Ua le se si mata upu o toe. Au le mea le to toe a te au. Lau a whionga. O te whia ma moli fo i whawhtai i kampani ma i lātou umalawa. Sālango lango. I nei meo wheo ingo ta maiti a onga. Mai sa wai i nei, o atu polu i sa wai, o mai le a inga i whale a onga, o mai le a inga i whale a inga. O ia au onanga uma, e le whaingo whi. O te matua mo moli le nganga whaftai, il LTA, mai lato uma sa ngā lue lungo au wala ma whasota inga. Ai ale malu le maa lo, ma tine mu, ia ai mai se foi o le au onanga wa akarsini, pu lenga wafu, so o se lātou, wa malu ma lo, ai mai se o alii ma tamai tai fō mai. Sa lātou ngā lulu e siaki mai, siaki tamai tia onga, ina ia ma lolo ina lei. E le whangalo ina, ma tua ma whanau, e le whangalo ina le auta talo ma le auta puai, o lo whaia pe le whaiwa o le tapuai. Lau a whionga le whongal whono. Ia manu te le ina lau whatau tainga o le tātou whatanga le nei aso. Ma ia maua se vi ingo le atua, whaftai. Alo, whaftai, alo, sa noa lau whionga me stawa onga, te fwoi tatu universite, e me se fwoi utu spasi mwhai longa tau loa, ia maloa mo le sauanga, tonu fo leo manino nisi o mtau, sa langalanga e pa i o mauta, ia maloa lava whaftai lau mtanga luenga, ia pe fwoi lau whionga.